Lero tukwatu twakyusa muku nga muli kumbona nchazi zako kumuganda wangono Kabaka Ben mumuyidinga riso Kabaka Ben muna kibina kya NUP era yali yakava mu ikomera ni bano basibwire ni ba Segirinya Muhammad ni Alan Sewanyana ono yena aberenga mu ikomera ono bamusibira kirinya babeere ku maadi okumala ibanga bambi era nga babagema olw'ensonga edda struggle babagema olw'ensonga edda struggle so musaada ali wano n'akakofira bafa wano bajja idinde eyo nga ali kujja mu bya struggle bya NUP police yabagemereyo n'amagye era bamala babasaba bajje kirinya aye ndibona nga n'akakofira tiyayira na koti idi ajja kutokobe asitwago banange sitwago ino so Kabaka Ben ajja kutokobera kuku engeri yebagemebwamu niki kitegeza kibutisa eno babali kuire aye engeri abantu babatandise okwogera ebigambo ati okulekula bano nga kwotese Girinya niba Alan ati mulimu omukono gwa President Museveni yalagira ati babale kule so ono yena yali mu ikomera ajja kutokobera kuku n'ekintu ekindi twawire ebigambo ati bwesibakairayo kwenigira mu bya politics yaba bya abafuzi so byabera kujja kutokobera nengeje babagemamu eri bana ibe twabonanga baba kuba amaiso gazimba so tutwidi bintu bingi bambi muchaizano bambi twayemoko baba isoka ikomera ikomera naliwona nendo okwebaza bana ifemwe namwena abatuberera omukasera akazibu naddala nga tutwalibwa mu ikomera naenda okwebaza abagoberezi ba YY Media nebaza ni director YY Media Olofunanga Kaire yatuchaza ku wano nena yetwena twaba nibye tulombodaku naddala mukasera akamasano bakebizibu tubaire byangu okuvayo ayi tukobere kuku kyekyabaletera okubagema one ekyatuleetera otugema oba ekyatugemesa timu sangu tibatugema lwa bwizi lwa misango oba bumenyi bwa mateeka but nga bwedi government efugibwa na kyemalira government yabayekera erina engeri gyekola ebyayo ifo kidi bulungi nti twali mu COVID-19 mukulu wa UI n'abatugobera ku YY Media abantu banje abatufa ku mukiseera ekyo titwafuna Kaire kuba kuwalala nti tubasabire tulina baganda baife mikwano gyaife abakubibwa amasasi abatomerwa abafiirwa mu kiseera ekyo so nga ife nga National Unity Platform oba Eastern Chapter twali tusazeewo tutegeka okusaba tujje tusabire ku bana ife abatuvaako mu kaseera ako ona kutwalonda lulungi lwali lwa Sande era twidi bulungi nti olwa Sande olwo mukama lwasinga awulira sala da abantu twajja kuwa MC ejinja unfortunate nti kyatugemye na county police awamu n'amagye bo bagezaako tulaga nti Katonda azirayo because olukungana lwali lwa kusaba olukungana tilwali nti lwa byabufuzi era singa lwali lwa byabufuzi wandi bwinawo abantu bangi wandi bwinawo engo police ekobambo ko ni mana yogira ku kuno mugezo wa police wa Kira region idinda fanige musumubi nambuza nti okugema ba NUP bemwagemye idinda mabagemene kiyakati timwasa balukusa it was annual assembly mwekunganye mu ngeri yali tayikirizibwa era bali batya nti obo oli amwe mujja kukola kwenigira mu bikolo ebibi now ekyo kusaba olukusa ekyo kyo nchikiriza which is okay but wobojire wa following Uganda yaife nga betulitambula duzi General Museveni bali kuzona kulwa NRM olishtegera nga NRM nga pati aye boti basi olukusa balusabawa NRM webeka kasante IGP yajuwa bali batole yulupapulolo bali tulage okay so we now imwe tukobere mbeda nge yali police idetia kubagumbula na okubagema katwabana ku abandi bakosebwa police nga we didn't ne kasinze muvuyo yava kumulamwa instead of keeping land order police yava kumulamwa mulamwa gwayo gwa kukozinga chaos kuleta muvuyo ife twali tutyame bulungi twali mu church tutandise bulungi pastor atandise okusaba now these people aba police baida
instead of actually twabasindikira bakulu baife abali in organization bayogera nabo ogezaako bakobera nti no we are here twidye kusaba era olukusa twasaba twayogera no but those people they didn't listen to them bo kyebakola baida na order batukoba ati ffe tuli ku order twababuuza evire wani kati ffe tuli ku order muve wano actually tibaweza na dakiika ndala nga batandise tear gas. Even engaging people like our leaders. Nabo baino balumuka wali omukwaba basokerwa kwogema. Lwaki mu police abakuba ati muveewe imwe mwaloberawo. One. Nze bongo baganya nganzira musango. I don't need to worry. Wachtegera. One, nze banzingiza. Bana ife baba kubatia gas baba kubye eriwe baba kuba rubber bullets ya masasi wabona bulunyi mukaire waife analongo weiganga mama omugenzi honorable Waiswa Dennis yakubiwa abana banji bakosebwa. Now as leaders we had to talk to these people, security officers. Nti kyamuli kola tikiri mateeka. Wobatonenda wano. Nkobera mvewo mu bulungi other than okunkuba kitegeza nti obo onkuba oba ekigendera kya kusindika kunkuba ondite. Okay, so we now babagama abantu bameka beba twala mu koti batugema abantu twali 13 kwali ku driver bamulekula batutwala ku CPS ejinja balondamu eriyo be balondamu bakuba ati beba ntibasobola aswa ku CPS batutwale na Rufenya twaliyo banji nze wali na Rufenya nali na Rufenya twaliyo nze Tata Bobby twabayo Bloodmore Ndizawa Grace Julius Nyerere Kato Hussein ndoza ngo ulira amayina gatisa mu Museveni so twali eyo ife batusoma amayina batunona batutwale na Rufenya but ekyo tikyatumala man because try to idi nti tuzira musango and two twali tuidi tuti Katonda ali nife first of all try tujire kusaba tutwali bameni ba mateeka na Rufenya mwamala yibanga ki na Rufenya twamala yena ku ibiri na Rufenya twamala yena ku ibiri ayinga tiba abaife tiba tu accessinga nga bageza ko abaife okuida nga tiba baikiriza batubone in fact bayira moto bonanga tuli ku court nga batutwaire mu court ngezayogira kunimu muzungu acheta being held incommunicado era nga in fact nokubona kumusana nga tibatwikiriza nga ne balinga muliso lyo nga muli mu light eyolusana bakubuuza olulusana lwavirewa amateka galigana gakuba nti oba suspecting abakugemye eidembe erindi bali kutoolako nga tibasobola ko kuyikiriza buli kintu ate kabi amateka ga Uganda galinoterezebwa someone who is suspected to have done something wrong omuntu akoze omusango baki kabi toyina mugemanga omuntu gozuire nti kituufu yakola ki yakikola so ife twendoka kasa abantu nti bino ebintu ebidanga biraga nenda biraga abana Uganda ekyokubonerako nti government gye tulimu tinangu ni woli eyokoba oti lwaki bajeeyo baida kwagane wo mu nimiro ngogemya akabago bakuteeka omusango gwa mada atoseka ino ni duzi basobola okugema bakutwala ati kamera eyo twagibonaku yagema ebifaananyi nga jeno Museveni ali biteiganga era bakutwala bakansi bemirundi mingi abana mole ni foto singa kukubwa kusibwa ebizamu kuba buli muntu ali akola ekibi tayenda kumugema ku kamera ati fikaye muna mawulire obo oli kwenda ekyo ekibi olaga abantu nti yakoze eki ate oli yena abatayi kwenda ojo kirage tova na batukuba ino nze weno kidi kamera dange disoba ayikumi badimenie deba wambye okukubwa kwene biki bityo so ifabandi twabinala kuba tikankole ngane nangolo nakubole Katonda lwalinona so kuba twala mu koti bwajo okucha kaya kwa kuluna kuoloba gatona luna kuolo lwali lwa kubiri kaya ka twali tuliawo tuliere odi okututuka kuje batusibira nga tuliye na Rufenya bayigula ka gate akasoka twali mu lumwere sembayo bayigula ko kubiri ako kusatu then akokuna batwigula batukoba ati mulija mu court batupandisa twani na gali twatwani na gundi patrol da jada tutwala ngo obugombi goyinzo lowoza nti bebali kutwala oba oli awo bayizi ba misango ejja nagomola oba bayiziza musango ayinge kiri tutwalisa just kusuuta Katonda na kumwebaza kutubisa mu mbeera gye tubaire mu ya covid era kino kyasinga ino kungemyena kunali namba iri ne sapuli yange na tuuka nakoba nti Bikira Maria natuka okwogera nga ndi kwegayirira
batukoba mbu mayaga na president tweedi wa bitufu mbaba bakati mulekedo okola emirimu gya NUP tweedi wa bitufu so olikuja kutukobera kuko so tweedi bulungi nti bail is a constitutional right kweyimirirwa wobanga uli suspect dala ku misango gye baba taako tijali no capital chi lwachi mwalemerwa okufuna bail oba okuyimirirwa olwo lwaba twala mu court bajja babasibe kirinya one government yetulimu ekoba nti erwanira abantu ba wansi terwanira abantu ba wansi ne courts of laws diliyo ayidona dilina dikulira institutions da Uganda edisinga tidetengereire era nendoka kasanti orders edida dibadanda uloino ebintu bya kooti biba bya kooti ate ebintu nga bikali mu kooti tikirungi bijamu inoki but chenizo okobera ate kiyena kubyogera ku ino kuba oli ku bail basobola okutako gwa contempt of court mutandise okusimula simula oba oli awo ensonga edikali mu court so twogera ku okuya batukoba State Anthony yali azirawo era batusindika ekirinya twajja twabaayo twaira era State Anthony yali azirawo nga tujja twaira nga state azirawo so ekyo kyatuwamu okweraliikirira but nga abana Uganda as political activists waire kuba titwajanga bana byabufuzi okay so finally Katonda yayamba baba lekula mbere y'ekirinya yali etya ibanga limu amalanga babasibira ekirinya ibanga litwamala ekirinya okusomozebwa kwali kwa amaani era teraino okobera abantu nti wetuba kuluye eno twati tweedi biri mu ikomera okusomezebwa kwa amaani nayagana ya abaana bangi ab'emyaka emito engeri gye baali baidinga bamona bampulira ku radio sometimes abandi batubona ku mikutu egenda uloni ku TV ate nga baali babwine kwa mawulire baida abantu baida bebuuza bakoba banange mwidi eno ife batusibira bino obonera nga abaana bali mu makomera abasibwa ku bwerere honestly nga abaana babasiba ku busibe ebiki ebisango like eri abaana bandetera ku letter day committal letters nga babasibola tugwa aggravated defilement nga bobo gisomye obonera nga waliwo contradiction ya man okay so ate basiba ebyo byobufuzi bona baliyo bangi actually baliyo bangi ate engeri baba kuma mu ngabo opposition mulya bulungi ebikubikali eyo ndiko berendo ere diri eyo ningi era ifa abandi bobo natukali na ku treatment tukaliterera ebiro ere biriyo Mathias Walukaga yaida ya tubona ku muikomera yatukoba ati you people mwaloza nga mtu olemba lwe nayemba lufu akwagalize komera daladala akwagaliza ntana olambala n'omwana nga yafuuka omubiri tafuna bwidandabi yafuuka omubiri alina ebintu bya muzimba biringana musuna alina ebirwaire ebyendawulo awuna oli kitegeera kale tuvueyo tutubimali Katonda wange bimalamu amaani so babeyimirire mufulime aikomera eri ebigambo ebyatandika okwogerebwa ati abe NUP okuva mu makomera ati waliwo ensinkano y'abanene mu NUP naddala leader of opposition eyegira ni president baikizaganya ati abaana bavuemu n'omulimwe basibira idinda ne basibirira ekigo no tujeta allegation allegation kiba kibozibozi ekijingirira awo ife General Museveni tayikirizanga ku nti tituli bameni b'amateeka ife tuli bameni b'amateeka but yezira muntu yaja ya meetinga kwani General Museveni ife erigo timu ya ife n'amaani ne pressure abantu imwe ababaire kuluya ye mutayirewo netwambye ife okuvaayo not General Museveni because ensi do kuliyedo abantu abali kuliyeyo babaye batulingirira batayire kwa maiso they look at segirinya they look at the health of comrade Alan Sewanyana they look at situation of the younger boys in prisons who were arrested over political issues edzira na mani ino
So tienda muntu akoba ati oba General Museveni actually General Museveni nife no tuzirana kiseera kirowozangako tuti atule kule kuba niwe twaja mu ikomera tetwali kwanga tuliroza tuti General Museveni awe orders batule kule no pressure y'abantu abakuliya abatubanda nirigo team ni secretariat ebiseera bye batamu nga ba followinga amateeka ne byatwamba ifo kuvayo because one baje okulingirira tuzira musango ife police yageza kunonya ebisango bye tutako ayinga tebifuna baje ono nakire kisango wazira buli kisango kye banonya nga wazira so ife kyatugemya ng'omuntu ali kwa choosing over unlawful assembly now abali tegeza kitakwagane na kiyita nti obachi so ife pressure y'abantu nenda just kwebaza bana Uganda abali mu Uganda muno nti mwebale kutawo maani naenda okwebaza niba naifa bali kuluya kwa Uganda nti mwebaleta omani n'obuyambi mwikomera abantu batubeererawo bangi ino nenda okubera wayiwayi mwikomera eyo ng'ozira toli kulya bulungi tobaawo you know very well embeera yeekomera abaali basibibwa ku muyidi bulungi so nze neebaza eino imwe era tukuba tutya amaani gali mu bantu olikitegeera kyova bona we say people power our power nti amaani gali mu imwe pressure yali amaani nga buli lwokoloti owulira nti bana you know otwajanga kooti ngobona abantu bangi ku kooti nga bakulagira irala nti yes bafaayo era babenda bambi mwebale nendo okwebaza abantu be Kampala mwebale ino kulwana abajanga ku kooti odi bagabanangamu ngabandi bajja ekigo yeba Wanyana yeba Segirinya abandi baide Kirinya jetuli so I want to appreciate the National Unity Platform I want to appreciate the President himself Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretary General Bongoya and even the legal team balwana ino awalani banaife abali mu mawanga agokulia okay so alikuja kutukoberawo abuti omo muri kujja okutandikira abantu bali kwenda kutegeera kino kyokubasiba kyabayisayisako kwa amaani oba kyabongera jasimani okujja amaiso ne struggle one ekisooka nze ni musaada omulimi nikiriza eno mukulima olubimbi wolulese wokomiza leero encho woida wokola ki wotandikira wetwakoma wetutandikira era wetwatandikire tulina okuzoganya no matter what comes around and then ekyokubiri nenda okobera nti ife ezira kyetutiire ife ezira kyetutiire tukali kumulamwa tukatambula era wendogerera wano timu edisinga dimaze era okutalaga ebyalo ife twabakoba it's not over until it is over so ife tuliwo tukatambula kwenda President Museveni avayo tulinga musota mukube gwako wokuba kumusota notagwita mana nti wota kufuba ino gukwirira olugero sogala ko banti abinga isada olekanga mwedikola ki edikwiza ife baba twale ya kabiri batugumya bugumye kuba twidi tusawa yena kuba twalira kwa ebintu ebizira mu mulamwa nga tujire kusaba nga balitakani ati Katonda azirayo ba Yesu azirayo wotakani anti omutonzi azirayo nontwala muikomera nga oli kunvunana lwa kumusaka na kumugana na kumwebaza kiba kitegeeza so fe tuli bagumu tulinga musota mukube gwako ekabiri amaani twafunye mangi ino kuba tuyidi nti bwosirika bwosirika osibwa bwotasirika era okola ki osibwa so ife tukali kumulamwa twenda okubeera abana Uganda tukwenda mbe munsi enungi buli babuti endu bateriva muno negwa kule in fact ndi basawa nga diti ngekomyawo era muliwulira amawulire amalungi mulungi agerwa amawulire agali bagogera nti district gundi ekozeti obensi gundi bafunye esanulity nze nenda mbe bagumu ife tukali kumulamwa kale bambi hayo ni kaba kabeni mwana kibina cha NUP eno mubuso gaba mweta riso na kulira ebyo okuketa aye idinda kuna ko bamugema tidio babana bamu information imbi information bamugamfa ati bafale tebali era abana abampa information nabagoba era saadi no bayino kujja for refresher course bayino kwiramu otegeera ofunanga clear information but all in all tubeba gumu tutambulire walala okay so tukobere we now bani mwe babali kula nabo twabone kwa alanyise Wanyana aberenga mulwaire era mulwaire tukide mulwaire Segirinya Muhammad yena mulwaire wa Kawempe bale bale kulibwa
aye bakaleka kuvaayo abantu abasegirinya bakamunonya benda kutegeera aliwa era kikyayisaako bamulekwirayo abantu babalonzi bali sasite bali neno tawekwenda kumubonako era abe n'obugambo bwabakoberako oba oliawo ni constituency abawenankani program ejja kutambula etya waba naidwaliro lya segirinya kulu bali bayigaira ati babanda sente danankani da renti bintu emotoka libetidikatambula so iwe olowooza lwaki abantu bano abalonzi bali kwenda ina abantu bano segirinya ni Alan isubi kye libali nabo one abantu bomu constituencies ba comrade banga baifabo mwe bava isoko obusoka babala yakinga irobozi lya gundida constituencies dayo nti mu parliament wabaire wazira abogerera so ngekibo abantu bali so bali thirsty abakulembeze bayibwe nti bo babayirengeza muntu gwe basobola abitiramu natuusa bibalumerichi eri lukiko olukulu lweiwanga so bo ngabo bambi batuufu neibanga lyene inene bizibu bingi ebiri mu constituency ayengezera wundi alimenti bituusa ababaka ababaire abasibe n'abalimenti otuusaaki ebiduuba ebyo so nende okobera nti sawa dino babe bagumu honorable Sowanyana tali mu mbeera nungi honorable Segirinya tali mu mbeera nungi bona betaaga a serious medication nti mwikomera ye babaire nga balwaire and you know oba mwikomera ifo tubaire mwikomera oba n'ebirowoozo psychologically oba tortured era kyova yagana nti abaana abandi gwe batuuka mwikomera eyo olw'ebirowoozo ebingi bafuuka ba azanga when we talk of azanga twogera omuntu avaaku like nga wayedini tidikakola ki tidikakola so nendo kakasa nti twenda ogumya abanaifa bakawempe mwena nti honorable Segirinya baida kumubona ayenga sawa dino tali bulungi yetaaga serious medical attention babatereze kubanga ibanga libamazeeyo nga bwediwe nengeri gye basiba mu opposition embeera eyo abali basibibwa ku misango ejeje by'obufuzi opposition mwidi kye tubitamu nga tuli makomera we mutubone eno kuliya muyinza otwesemesa muti bavaayo ayo list tuvaayo n'ebirwaire bingi byo tutasobola abakobera bambi olwisi mwatwagana nga tugwire bwa wife eyo tufiirire eyo ayo kitumalamu okimani kitakutiisa nti wano n'omuntu asobola ofa ng'agemye embaga ali ku lubimbi omuntu asobola ofa ng'ali mu buliri alambaire so kyenendo bakobera nti mube bagumu babaka abo baidaboneka with time baidaboneka okay bambi mukulu Kabaka Ben nga tomalikiriza oba oliawo lwaki ababaka bano okulekula kwebwe abantu baliko kutakwina abandi batandise okwogera ate era kwali mu mukono gwa President Museveni ate batisa kabigulire nga bali kulumika leader of opposition Mathias Mpuga ati yakola kyamaani okwogera ni government okubona nga balikola abantu bano bino bisoboka nga bituufu bibozibozi ebyo bibozibozi one Mathias Mpuga musada wa maani ino so abantu baligezaako okunoonya kyano kye basobola omunafuikizaamu and two bali kunoonya ngeri kye basobola okendeeza obuganzi bwe eri abantu ba opposition National Unity Platform oba ne mu bitundu ni constituency gyakikirira kino nendo bakakasa nti ebyo bibozibozi bibaawo olwaleero luno eri olupapula lupapula kye kandi lukoze omutwe omukulu nti Bobi Wine bamuguze olitegeera but ebyo byonna babitaawo kwenda atola abantu kuki kumulamwa so byonna bibozibozi ife ekyatwambye abantu abo ovaayo banaife ovaayo nife okuvaayo mateeka olitegeera tulina baloya bakugu baloya betulina tibawokeza Uganda abasinga baloya bawozizaako emisango egy'emunsi egy'endawulo however much nti government ya Uganda aid obutawo wa constitution buyinza nakitiibwa ife twakoba tuti buli kimu kiwa era nga president waife bwakoba obusibe bugwa banaife abo government yalizira nankani abawabi bali bazira budulizi bulaga nti banaife emisango egyo bakola ki
bajiza so nendo okobera ebibozibozi biriwo byakutwawula bageza ku ino babone batya NUP FNT ebikunsu but twendo bakakasa tutifenga NUP tulikirala ino ate kabiri sawa dino tulisinga kuwalege mwatumaniranga sawa dino we are very very organized ntoyinza obutategeera nani ali kuzana party ed nani ali kuzana party ed ayenga tunatuna tuli straight forward ku kintu kitya kintu kirala ebyo bibozibozi tiena mubijire ku Mathias Mpuga akali meetinga kujeno Museveni kukulekula kwa ifwe ne ba honorable segirinya nendo bakakasa imwe abantu abokuluya aba wana abana Uganda abana ansi nimo mutaire mu pressure akazi to kali kanene actually ke mwatawo kali kanene ni imwe bene kulekula tijeno Museveni imwe bene abana Uganda ni imwe omwale kuire segirinya Muhammad halani sewanyana ni ifwe nte pressure mwatawo yamani kali solo kwa tujja kuswika kano akakofira kajawaye obenga nakakofira ka NUP nga bulikisero kambala ku mutwe busayino watandise kutaku eno ki eno busayino iri kujokolesanga no engeri je nana lenkofira ate wembayirenga muikomera batusala ku enviri dino diri kuira kubwire twali nga tulina mpata wajjango lishabe no iteka lyaibwe iteka lya makomera nga bwochidi bulonyi nti abe NUP tugondera amateeka batusala bulunye yero ye bakwambaza de babambaza bakusolira batawo walonda mwe kutoka omukulu abawo bakuwa ati eno iwe yambala eno toloba iwe mwe tolonda mu yo olonda mu butu bakuwango gupalengo bagune naino ngovala that is gali era gupale gwe bampa gwali 8GB almost ngati sobola ngo bwe ngwambala gubaguti gudalala ayinga nino kwikiriza ni mikono ja basada abo ezire byati muyambale musaize kutuka tabakwe byoli musibe katale lile tiduka ati katale iwe wobo olikola ebizira yo nga bakukola ku emikolo so nendo bakakasa enkofira daifedisinga ebintu bya efebisinga babigema byasigala ku CPS ejinja atodi bulunye ni state budulizi obujja okubalumika kati ebintu bya odi bulunye enkofira da national unity platform did very expensive kale bambi tujja kuswika na bakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazid Yolisigira owe for Sedomikad byayogere bina TV ifenga wayi media TV Yazid nga presenter byono mwene ndogoza de ngo omuntu eda semateka amuga bambi aidembo okwogira ebyabyo ne bimuli ku mutima bambi ababeyo ngabone mbozi zaife mujye maisono kutuwagira nabayaka nekindi basamu sharing ya ama video gaife sharing ama video gaife ntwala mukisa guno kutumira ku mami wange moyoza bujja mami wange abeyo kyalo na bitambalo wife yebuside mu bikado mami nkula muisa kwino nalamusa ku baganda bange bayinaze bange nalamusa ku nabatyamya abe na bitambala bona abanenda nabatanenda benaliranga emiyembe byona nga nkajja kusamira bambi nsima bye mukola byabyo nokubeyo mwatukumire kyalo ifoluvu eno yetu batujjeyo twayagana ngekyalo kifa kikali kirungi obo oli awo batukoba ati east or west home is the best tijja kuswika gano